simple lock kau channel neutral technology te don ki pakalimo la ne manchna ar ne like liki YouTube account hau jo Gmail account te hakani ka video ngan batai phi sapang kata ka chingkli ka chongpi te kumlesibon ne ka chingkli chongpi mo ngila ne manchna ar ne like liki accounts hau jo Gmail account te ladakani ka te ka first time chongpi ka sinakong chongpi hau ne channel sniu pha banya subscribe muncul press bell icon pin yo updates na kipor shikipor ti perlu pinstang no ya ka video mentah panchna ni la ne manchna ya kan ni ya ka channel artylli hau jo accounts ti perlu pinstang no ya ka video ti nongkong phia pan lek house studio jong pi YouTube studio ma ngai scam bon pi ki ba la tip pan lek kumno ban poi ne ke studio tetapi 4 tibro se comments kan batai ke te pila ban use any browser ma pila ban use browser pun browser pila ban use e bang pen kam te pan le ban shna artylli accounts te peni ke dei ka wei ka accounts trong nama yang teknologi ini tu te dah kuat ban shna pat so wei account hau ni ucu ibu Gmail bạn klik thang ni settings untuk tinang ta nak pilih poin settings klik ni betul channel no nak pilih poin setting klik untuk channel ni betul channel itu select ni betul advanced setting klik untuk advanced setting yang tahang ni betul manage YouTube account ni. Kami manage YouTube account. Kita tu betul manage YouTube account. Sekarang tu. Di hang ni pan pilih ikan hang ni. Channel status and feature, add or manage your channels, view advanced setting. Tidak kuat ban add so we part channel. Pihak ban klik angin add or manage your channels klik tu ini lebih channel ni betul tidak dapat kuat pada dapat sewi channel pihak ban klik angin create a channel tapi klik angin create a channel klik add sewi view channel tu khmat mod ti la dapi kwa ban shna artylli channel chu account te klik hang ni artylli artylli phila ban shna ma te klik hang ni batho create a channel te pin sa yo pat artylli ki account how chu account mo artylli ki YouTube channel te perlu nangi scam lo phila sing thu la dapi pe phan anu pastang ru panakut kalau takum tu hi la dapi kwa ban shna artylli ki YouTube channel ha chu Gmail account kalau takum tu dengan scam ba phila sing thu la dapi tinat la dapi sing thu ikani ko video sing ba ban I like but share cheki perlu jompi ki ba kwa ban tip no ban shna artylli ki YouTube channel chu account te perlu akan nika video tingin saya kendo part akan next video te kublesibon ngin sekendo part next video